Emitovanje eksperimentalnog programa počelo je za vreme sajamskih dana od 23. augusta do 2. septembra 1958. godine. 15-minutni dnevnik emitovan je iz reportažnih kola. Na javnim mestima u Beogradu bilo je 80 televizora, a još 36 u stanovima. Ljudi su bili fascinirani. Narednih godina broj domaćinstava u kojima je televizor zauzeo počasno mesto rastao je geometrijskom progresijom. Prva decenija televizije Beograd i tadašnje Jugoslovenske radiotelevizije može se opisati kao faza entuzijazma i razvoja. Kasnije bilo je entuzijasta. Kamenko Katić jedan je od sinonima vremenske prognoze. U našim krajima vreme je uglavnom tiho, mirno, bez padavina, slabe kiše, a u brdima susnežice bilo je samo u Srbiji i Makedoniji. U kontinentalnom delu zemlje temperatura je uglavnom kao juče. Duž primorja je danas toplije za nekoliko stepeni. U 13 časova u Splitu je izmereno 14. Ove snimke danas smo primili od našeg dopisnika iz Žabljaka. Padine na Durmitoru prekrivene su snegom i temperatura je tamo znatno niža nego u južnim delovima Crne Gore. Čopor vukova već nekoliko meseci zadavao je muke stanovnicima okolnih sela. Lovci su organizovali hajke, ali nisu uspjeli da ih unište. Lukave zveri nadmudrio je lovac Veljko Bojović, pa su vlasnici stoke najzad odahnuli.